Aunque mautumia si poi fatta, puttana che torna moi tokela, poi tava che fatta pola, la moi o poi aunque mautumia si poi fatta, puttana che torna moi tokela, poi tava che fatta pola. Mai aela, ngiki e peina o pulolo tonga pai, ke onga tie si moela, ritui o tahoa ke lauta wai, apa ke tau mai aela, ngiki e peina o pulolo tonga pai, ke onga tie si moela, ritui o tahoa ke lauta wai, ai tonga ke toa ke pia i he, aha koe, o kano kupolo ke tope, o puke ke maru ai tari te, ke maru ai lau, moi tutone, e maa koe, o maa ke to o mau a ene pule, ke to o mau a ene pule. Ai tonga ke tuwe, ke a i he, aha koe, o kano kupalu ke tope, o puke ke mau ai tarite, ke maru ai lau, moi kutone, e makoe, mopa e ke to o mau a ene pule, ke to o mau a ene pule. Kaholo ai a ke ko, ke amaru aki mai a e po, marina e si ene hopo, one hulu i e mama maho, kaholo ai a ke to, ke amaru aki mai a e po, marina e si ene hopo, one hulu i e mama maho. Ai tonga ke tua tuwe, ke pia i e, aha koe, o kano kupolo ke tupe, o puke ke mau ai tarite, ke maru ai lau, moi tutone, e maa koe, mopa e ke tu o mau a ene pule, ke tu o mau a ene pule. Ai tonga ke tua tuwe, ke pia i he, aha koe, o kano kupalu ke tupe, o puke ke mau ai tarite, ke maru ai lau, moi tutone, e makoe, mopa e ke to o mau a ene pule, ke to o mau a ene pule. O korki ho whaamua i he talamale whanua ka manga i talawhataku tope. O ku whaapawhatapua atu pami. Proklaman ka tā mua e whainga maari e koen. Ke whakahauka toa e whatala noa toa e maa proklama wha ausi edi pia mo te vita kau. I he proklama ko ia wilo ma whaangau e aki ko e conservative common sense. Ai ku ma tala noa e ke ngahi isiu. Pea tatu white ke tau ngahi isiu wha politikare wha economic. O ku ma kauwhata hai pe mo te vita kau pe me tainini pe me iuta i Amerika o ku me iai. Ma whawhauka toa e proklama. Peka ma proklama wha o sieni pe wha ma opoen. O mga hi proklama ko ia lo tonga tau wa o mai.
ki he te goia ki ngai ha malolo Christmas i pe mo e fasta u ku ma fia i hon ke ma ka fata hen ke faka ka to tu ai ma programa ko ia ki ta ni fata nga be ku ngore re te ti mo to ai programa ke konga ua ko loto ke mo fata nga i ku ke u programa tu pe me he ti o nga ma hen ko ia i no sila o ko loto nga i tonga tap o ko programa te me he loki pe i mui i te whare kosi ulu, ko tau whare kosi ulu, ko e Francis Tigas, o ku iai, te a ku whatawanga pe, pe mo e lot, e anga ofa e tau interneti, ke ne anga ave e programa, ke a uki he konga whao, si pe a teki ngata i ko whatawanga pe, e rama pe ke ongo le rei atu, ke teki mautou, ki te whepe whetu ke lava whanongo ai tau programa, mantu to e folau ku hape sisi itaha ko ia o kia ko te almo ia pa ko mea te ala to'o te ka ki te lava kita o fua mai ko toa e CTO ke fitu ko toa te ka ko whampe e ongo le re te ka tiki moto ka kua te tata le re te te loto maa whana ke tiki moto ko toa te mo kau mai mo ki maua ka pau e ia palparema pa teknikare ku ke wakai kia i e polkalamani pa ke kata ke tohi mai te ke uwhenga pe ke lava sio kia ke fai hana whare rei. Tanta tāpe ko whiwhia, ke ukaita re te vita. I he laine e te a me Solexit. David, maua tau maua, hon te malo i ngā ua te ni Amerikana. Ko whanua lahi pukena ki tau mui mui. Ai mou whiwhia ke David, whiwhia ke ai tuu ai whanua na i a hon. Si, so, malo mua tau me whaiwhatongia poto mai me i motu. Kou au sai pe, kou lawe i pe, ke lera me whamiri o whaihaki malolo ki vacation ki motu. Ka koe tuka ni whoku mau alua tueni ki mau whai tau momoko eni pe ako momoko mea kotoa pe. Pe ako mea pe ko whakamu koe ke momoko e mo lau maari e. Ka koe whai tau pe whokeni upe he. E koe mau nofo muri, au me koe whai tau eni whai ke teu. Koe nea mai ke momoko ta tau pe teu whakapanga, teu whakasino, teu koe whai tau whai ngata eni koe ngā koe momoko mo e sino uka ku mau kei whai ngā maari e pe. Nei ki tō mai pe ki sino pe a ko matu watu ka ko ki uha mai. A ko maari uri wa e whai tau ka koe awhanga tuku e ku pure lahi pe natula mea kotoa pe. Kai ke aha taha ia, ai ko sihova sātai pe kune mau e mawhai ke ne lava iriu e natula mea kotoa pe. Ka koe whakawhova o sio pe ke fofonga fia mai mahau ke lava tu me whamiri. Nga kumalo na kai ke wha manaki e lava koneke ta interneti ke whaiha no ao e taki polokalama po lave he lotonga e tau. Ka kumau whawhawha mea kotoa. O ku kai pewho ki aha taimia solo e whai aha launga. O ku koe motua whakaha o ku iaipe mahino ia he common sense o ku koe whiriuri waki koe konga pe ia e tau whanonga. Pau peke tau tari e hake mo hifo pe mo nongahi. Mo nongahi o ngongo ai whanonga ko ia tau fia te tau mamahi. Tau mokosia, tau fie kaia koe konga pe ia e whalau ia. Koe ke peke ia launga common sense ia i ha mea pe. Kaku fia pito solo. O ku kai tatau mo hea e whakawhia e common sense i he tau i e waha ngā ue tatau pe ki a koe ka mā ki polokalama tua koe ni e taluena ta whekuki mai he tauni mo e ngahi polokalama kaku whakawhia au pito e au mai ke whakasinga e tau o ku take i wholau pe mo e hae tokoni ta lava whai mai whanua whakaluku fua. Koi. Ke mauna pito e te vita ko e tu whoke ta inimiku, kwange ko tānoa ku neongo ko e whanuana ko hao e momoko. Ka kwa ta mai whoke he mātua he ko. Ta pai sai bega pai momoko mea ko to kolo pia ofa ke o na momoko a ofa Ke mawhana te.
Ai, ai, Koe fuke taanga dai whau hiwai he whia wini koe whau pe ke motua kamai ko Paula katoa me whahe. Ka koe taanga dai whau pe whia wini ka ko mari lau koe taanga whika mo o whaho whakalawe. O alo o whaia o alo pe to mokosia he whoni se afi. Aia kone huinga ia kai peke to ia ha me ia viviri. Bon laksi. Koe konga pe mo ui pa pe ke pe he. Konga pe ia, ko ia. Koe fia pe ku ane ka lau ki whainga mari kani ki raba mai ki tongani o whaiha ki waihaka ke whaamiri hoa i tongani mo whaha Christmas That's part of it. I love it. That's part of it. I'm proud of you, Solo. I'm proud of you. That's part of it. Ai ko ton ga ke whakakata masi. Ai te ke tau rea loi ke rea mo oni ko. Ikai, ko me Maria Solo mo whakahua koe mo o koe mo kautama. Ko te me ni foku te auto taha pe, ko te hoha pe. O te hoa he te auto taha. Ula ki pe fia koe ai hoa he taimi. He taimi ko hai la he taimi. Ko me pe ko falau koe tangi kautama. Ko alu. O te ai o te rui apply visa. Hiki misin ta visa fa he wakapuna alu moia. Alu moia, Ko ne expire pe visa mono ya pe ke fet mo kava meni ke ta ima visa ke whakaloloa. Mona. Te vita ku ngā ko tapolo kalama fok. Na ta ngata e tapolo kalama te ke whai Filiparemia. Koi. Ana ta ta programa fo si na o si ki mo. Pia whai rewa Filiparemia I he wiki hoko. Ka ta foki magane fa ma popo ta prokalama ki tauni. Kua o si lava e tau Filiparemia. Ai a koe... ko tu ke lawe ite koe... O si koe aho koe nai whai ai Filiparemia, whare area. Ngai whamalanga ke, pia moe ngai pou. Pahoko whiri. Taha ono a lot whawhanua kon kati deiti nai ua pe. Koe tika ula ki ko toke taasa kek. Koe paremia lo tonga ia aho koe nai whai whiri. Pia mo lot whawhanua koe kanti deiti tika wai. Pia taimi nai mao mai o la, pia awekene a fio, o ne pakai ki ai, pia mokoi ki ai, pa foku me lea pia ui whare area tala o la, mao e lotua whanua ko e paremi ai a tonga, ake e vote e toko tahaono, ka e toko hongo fulu rewa, toko taasa keke. Noku whehu e tika te koe ko ngana ta whaatala noa foki he, lere mai, tana ke whiri mau pe foki, I he toko nima pe toko fitu ko ia he pure anga, na ke pe koloa pe te whakafoki katoa mai fitu ko ia I whare area pena anga ka kai whakafoki mai toko nima kai tuku pe toko ua I tua kai hao toko nima ki loto ko tuko ni o ku koe ola ko ni ko tala noa tua ina e whakahovari ka te koe e ola ko ni pena ke tari pe I tuunga koe nai whakahauka e whiri na koe pui ange pe solo Pea moe mea matanga e ke whanua ka ma taka inga whanongo. Pea ko hu whangatu e whakatapu o takamua ho whai. Pea ki kai ke ngā tai ka ko ate whakapapalahi ke kainga kotoa pe mou mea mai pea mou wakaia mai e polokalama common sense me whaitunga. Koe hu kono moni solo nau ohovare pea na Pena ko mea ua ki ana ki o hovare. O surprise pe foki. I he taimilahi e mea hoko. He kuhange pe ko kulau o kai ke lava hatahaia o pritike mea. A mea hoko. I he anga koia e tau folau whakapolitikare o tau karia whakapolitikare. Ka koe mea ne tāna e maari e taha solo. Taimina e osi ai ai whiri tau tangata ik paremia. Pea te lava whai mo wakai ki ngahi polokalama ke he pe me I tonga pena e hau whekau aki pea mo whiri tau tangata ik paremia. Pea o kai hange pe ko gulawe tu koe ki taki whakahua ane nai ange. Koe konga pe fokiene o tau wholau. Ai ngahi mawhiunga.
uloaki e nau entos foke pure anga motua ko hinga ko matangi ko folau nau ma momentum ki he folau fra politikare pe aku hange ne mokoi mo finangalo ia o ne afio ki he pure e kakai pe mo folau e kakai hono fra folau o tau pure anga kai he mafuri ko ia solo te talatu leva ki mea mauinga ko ni talu e ku nofo mo ku whakakaukau ke mo i whakapolitikare e pure anga tonga. Pa koe toki tari whakamui eni nai hau pe ka te au i he ngahi ahau pe koe ua ko o si pe ko. Aia ko kusio koe ki ai solo. Koe tau whekuki koe ni pe mo e fight between good and evil. Koe mea lahi taha ia e aho ni. Nau whakatoka ngā tupe he ta polo kalama ki mua. We are not fighting a politically fight. Koe tau fight, it's a fight between good and evil. It's a fight between light and darkness. Aia koe mahino mai kia te au solo. Koe politikare ai whonua o ku whanau pe ai politikare ia i he rerei ia te ia pe. Ha mahino ia whiri koe na toko osi. Aia kulava pe ai mea whakapolitikare rerei ia o whanau pe ia te ia. Reborn mai pe ia i hono taimi to tonu. He nau amanaki kua pure rerei e kakai i he pure anga kua osi. Ta tākua ni he kua ngoi, a kui kai koe ngata anga pe ia pure rerei e kakai. O kutoe lava pe pure rerei e kakai, o whanau ia te ia pe. O hange koe whiri maari e pia kou ona whiri. Koe taimlahi solo, o kai ke tokanga ki he, koe hae ola whiri. O kou tokanga pe te taulava o tari a whiri. Pea kou tui, kou very loyal au pito ki e loto e kakai. Pea moe konistu tone kua tohi, ke whiri he kakai e nau pare mia, ke whiri he toko ua ono. Pea koe ola koe ne o mai taha ono, ki he hongo fulu, o kou ona e au e whiri sol. Pea kou whaka apa la, au pito ki he whiri koe e kakai. Ka te utoki whakamatalai a muiange uhinga, o ku whanau ai pe a rerei whakapolitikare i loto pe ia te ia. Te utoki lawenga nai ange he ta polo kalama. E uhinga koe, ta koe uhinga pe ia, a whe mariuri waki ko toa pe, e something come after. O kua mea rerei ia come after i he whiriuri waki ko toa pe. Ai mā furi koe ni, ai tau wholau whakapolitikare mei motu. E kusia koe ki ai, peko nofo e aho ene ua ko osi, e ku whiwhiri, ki e movement koe ni hoko whakapolitikare ho tau whanua talu me ririu whakonistu tone e uawhi hongo fulu. Taku uhinga pehe pe ia, e ku ilo koe tau wholau whakapolitikare a tau toluia, o whanau pe ia rerei pe i loto pe ia te ia. E alu ki he rerei ange. Ka koe anga e usio ki ai solo. Koe, mahino ai whamatala pe mawhatala noa koe ku ke whai David. Kone tō whuki he taini ni, o ku na osi koe ai Filipare mea na whai hana wha e kei i he whare area, he ngahi mi tia koe tongani. Pea na nau ke ki ai pe ko whe ai taimi e kune pehe, e mau ki ai e ne kapineti, pena ne pehe koe ki mua he Christmas. E kune whai pia no le taha, o tukuanga mai ne kapineti ki mua he Christmas. Na e whai poki hono whakanofo he ngahi aho ko tau situ ami ai, i he palasi pena ne iai pe mani ihi. O e toko taha ono koe na nau po ki ai, pea mono family o loto whanua, ke kauwhataha i he whanofo koe ni koe mea wha historian ke te ia, ko ke lawe te whoki e te vita koe toko tahani, na ne sea ia i he wharearea, na ne huke wharearea tau sisi. Kau he tau sisi ta huo wharearea, pea na ne sea he wharearea tonga hinga tau la. Pea koe popo taimi eni ke ne hopo mai ai, ki he pure koe executive, pure koe Koia. Taha ia ngai pure.
Ona Ke hoko sia ko o pare pito. mia tonga, ke si api. Te kone tu ko ia, na eke ki ai pe ko mahino ene kapineti. I aho kona te whanofo ai ki moini mai. E nane te he ko plinisto po to ape ku mahino. E Koia. hoko atu pe i he minista ko ia ke sotia pe mo ba ako ki mori. Ko toe ngā ko ke whae ngā o ki ai. Ka kone tu ia dai ni mi David. Ba mi tongan nai pe pe ui he ahon. Ma pe ko ahon, pe ko pongpong. Pe ko Koia. Tau aho whaangongo pe. pule lulu, Ko ngā huku tau Christmas e tō pule lulu. Oku ai hao whakakau ki he kau minista pe ku ke aha whai ngā whakakau ki ai conservative common sense anga fe tu ko ia. Ko ngana he nane hanga o mai whakakau te whiri ai le rei taha me he toko wano. Solo. Nau whanongo e whakamalanga e tangata eiki pare mia whiri. Nengo pe ke tamasi, ke isi e tamasi pare mia. Ka nau whanongo hene whakamalanga, solo nau maari e ia au pito pange ko ulave ko ane nai, ai lava pe ai wholau whakapolitikare o whanau o le rei, ki he rei I loto pe ia te ia pe. Aia ko kuongo I solo o ku tau e lotu ai whonua. I e ku sio koen ke kai fo ke a taimin na ke si pe ki tamasi I a whakawhanua. He koutu pe malo ku I he whangu fulu tupu pe ai au tau me lahi ake tau e hongo fulu I he ki tamasi I. Ka koe kusio koe ki ne whakamalanga solo o kou whalala au pito. Koe mea ni tāna mare ia he whakamalanga e tangata ik pare mia whiri I ene whala. Ene whainga koe ene meai o ku talu e pure mai e pure anga e kakai o te kai ke maa opo e pure anga I e kakai. Aia ko wongo I pe kusio ko ia solo o ku talu eni me he pure me he uafe ongo fulu hono foa ke konga ke pure anga e kakai o te kai ke sio ai tangata ai tamasi pare mia ia ku maa opo ai pure anga e kakai ke pure. Pea ko pepe ko ne whamalanga, e whenga koe e tamasi I ke ne whaiha, aia kono common mission, koe mission ia o tamasi pare mia koe ni, e ne whenga koe ke find a common ground, ke whakawa e aki hano whakatahatahai, ai kakai, pea e toko ua ono, ai kau whakafofonga ko toe, hou eiki kau mai whonua mo kakai. E maria ia o pito solo e whakamalanga e tamasi I pare mia e ne whainga ke find ha common ground. E ko kusio ko mea mauinga o pito ai koa mission ia e tamasi I e ne whainga ko ni ke whakatahataha ai pure anga, ai pure e kakai. He ko taluen mea akilisi mo kei mawahe mai pe hange whakawhaha I pe kakai. Ka kutoki mau he tamasi ko ni common ground ke ne hanga mahalo na koe taimi pen solo whanau mai ai. Ai le kau ki tala noa te mea koe ni solo. Kau ki hanga vete ki talu mea akilisi. Koe mission, koe mission ko akilisi, na e hu mai koe ne whengai ke ohake ke whanongoa. Ai koe fo irea te ngawe a ki solo. Ke lava ai pure anga o whanongoa ere o e kakai. Pea kai ke ngata he whanongoa ere o e kakai. Pea ke tokanga e kina e fofonga e kakai. He kuhange o tukutuku noa I pe kai ke whanongoa. Kai ke lava e pure anga ia tariui ki he kakai. Ai koe misinia o akilisi. Pea koe taimi koe ne hu mai a piveni. A piveni piukala. Nau tala noa foki ki he pure anga mautolua Trump. Ai hau koa Trump I he ta programa ko si, ai hau koa Trump o build o lunga I conservative ideas. Ke oua alu whātu ta right, kai fusi I mai ai Republika ia ki loto, ke na lava whakataha ngā au e whakataha mo te mokalati. Pea ui rewa Trump foke polo
a movement fra politikare ko ia ko maka ko make America great again. It's a political movement. Ka hu mai rewa piveni I o lunga ia akilisi. O innovate rewa e piveni hiria hono o hake akilisi ke whanongoa ere o kakai mo tokanga e kina e kakai. Hu mai rewa pivenia mo political movement innovation I o lungai o peherewa e piveni. Sai, ko lava whanongoa ere o e kakai. Te hangare vau o build a movement fra politikare ke pure I rerei e tuku hau a kakai. He koeni ko os whanongoa ho naure o. Aia koe pe talua e taulue mai ai. Pe koe kakai tola ia whehia eka piveni. Pe kakai tola sa ia piveni. Koe hanga koe siwa common sense koe ka piveni. Either you like him or you don't like him. Ka koe ne policy mo ne political movement koe foi mea rereia. E ne lava koe o build o lunga ia akilisi I ka ingata hono whanongoa ere o kakai. Ta toi lava ke pure I rereia e nau tuku hau. Ke ua abuse e tuku hau e kakai. Te koe ni kua lava. E usio koe ke pure anga koe na nau toku osi. Ne lava pure I rerei e tuku hau e kakai. E usio koe ke anga ngai founga pa mo movement. Pe ko wha maloka piveni. I ne o mai e movement fra politikare ko ia. Sio koe movement ho koe nia. O ku toi piuri o lunga ia piveni. Hawa a kilisi. Fusi I mai ke whanongoa ere o kakai. Hu mai a piveni. I ka ingata hono whanongoa ere o kakai. Ka ke pure I rerei e nau tuku hau. Pea koe toi foi mea whikaua I e mea nei lava e piveni o whai. Ko no fusi mai ai kakai ke tau ke whakawha e ki he tu e whanua ke na whiongo ngoi ke na ngāu e whakata. Aia koe political movement nia na whai piveni. E solo, koe foi mea ni ko maaria I a tahai e foi movement koe ni e tamasi I paremia. E talanoa koe ke ne found koe ha common ground. Sio, haureva paremia koe ni whanonga peke ne whakamalanga. O pe paremia. Ko lava e pivenia mo pure rerei. O pure rerei tu hau kakai. Te uhanga rewa au o tānaki whakataha mai hou eiki. Pea te whakataha. Lava e, kai ke lava he kakai e whakataha I pe kakai e hinau tolu. E lava I he tamasi koe ni. E lava I he tamasi paremia koe ni. Pea ko pritiki au e matangi wholau koe ni. He lava I he tamasi paremia koe ni. O whakataha e kakai. Sio koe ke lava he I misia o kau whakafofonga e kakai. O whakataha I ki nautoro. Aia ko peherewa ko a misin e whakamalanga e tamasi paremia whiri. Te ne lava ia o toi pilri o lunga I he pure rerei. Ke ne hai atu ki ai mo hou eiki no pere whanua. Pea whakataha I rerei ai tui hou eiki pea mo e kakai ki he wholau e whanua whakapolitikare e whanua. Koe mea ko Maria ia he whaifiri koe ni sao. Maria Maria pito ai whatara noa koe ia kuke whahoko te vit. Koe ne tō whuko koe ni hanga koe ia kuke. Ku osi whoki e kiri. Ku more ai pure anga me pehene ka whafufunga kakai. Koe. Na amanaki whoki ai kakai e lava o whao e pure anga he toko tāwhito. Ka kone tō koe ia hanga koe whamalanga koe ia lo whanua kuke tala noa ki ai. Na ne pe talo me he riri wafe hongo fulu mo langa a vahe. Ai ka whafufunga kakai. Koe. Na pe kolo aki langa a vahe ka ki Whakatokanga I peia he tamsi. Ka ne pe rewa ko hao o koe ni ki hanga o holoki a koe ia. Ka tau lava e ka roa no ngai whata. Which is okay. Koe whakau kau ia ana. Koe whata koe te hui whaki a kakai ia kuna o mai. So hamena e more e pure anga. All of a sudden, ku more pre anga mehe e kau whafonga kakai o ave ia ke kau ko uti no pele. Mantifu te vita koe tau whaunga pure tol, ai a koe executive, ai koe kabineti, pare mea ma kabineti, ko whare area, ko whamawanga.
Whamao ngā hoki kau tui whamau na ia I ko whare area o stohi e tau koni stutone e sea mo to koni sea pe I whare area ai no pere. Te ana amanaki ka kai hoku nau tohi ko he pes social media nau amanaki ke poke mao e whai konga ko ia ke whare mia pe taha me ka kai. Ka ke lava hoki na doria tu whataha. E te vita ko e mea leo koko ko mo vete ko ia. Ai ni ina nau pehe na tapuni whare mai a whare ni a mālolo ia eko. Ki he sovereign, but mo toinga ko ia. Pe te tuku ki tua pe mo e tonga taku fitu pe mo e o tahataha. I ngai wha matala. Na hao e na tonga taku wha ia me tala mai na e o si tuku ki ia na si alo pe ki tua a fitu ia mo tahataha. Ki mo a pe ia ke whai ai. E whiri ia. Pa mo ki tau ke ia pe ta tupa ko hae mea mo o ni. Ia ngahi mea ko ia. Ka kwhewhe ho sio ke ni he common sense. Ko mea pe kuton ki tau hala whanonga pe kuton ki tau fōwai. Pe na e hanga pe e tau tolo ka whonga ka kai o whakamoreke tau pure anga mi e ki tau tolo. O whafoki ki he no. Pe re toka tūpunga tuton pe ia tuton ke iai. Ka e lawa ki whatahataha e toko wā no. Koe whamau solo. Ani pe koe ni te utalatu. Koe totonu pen solo tau aluai. Koe ue solo, koe anga e tui aku. O kai ke iaha mea ia hoko, ta e iaha no uhinga. This is, koe lau koe kau whalangi, it's happened for a reason solo. Everything is happened for a reason. He koku lau ne hangi ha mea kamosi, ano kamosi ki ririu koe na toku hoko. Hangi ha mea kamosi. He na tau hahanga o unpredictable au pito ia. Ka koku hange te ufoki ke foundation koe u whamatala solo. Ki mua e whiri wharea rea. Na e lotua he kakai ia. Ko e lotu ia. Koe kia tāwhu ke solo e lotu ki aluhake kovi o pure he rerei. Ko e tau lotu ia. Mo e tau amanaki. Pea tau ore wa tohi e tau. O hiki e tau vouti. Ko e tau amanaki ia. Pea mo e tau lotu. Pea hange ko gulau solo. Ko e ririu ko nina. Ko e mafuri. Ko e mafuri a sia te wholau na kai ki amanaki ki hata. Na amanaki taha ono hongo fulu. Mafuri pe ko o whehanga hangai o toi taha ono hongo fulu e. Pa ko taria ki o wheu I solo. Everything is happened for a reason. There is a reason. Ka koe mea ni hoko. Ke tautari. He kono inga, he whanau I rere I kotoa pe, mātuunga me ririu. Ai koe movement pe ririu, koe mea ke tau mahi no I, o whanau ai rere ia. Pea koe fo I ririu koe ni solo, it's happened for a reason. Ko palo mesia, koe anga sio e common sense. Mantui, o ku mea kotoa pe te ongo I pe. Ha mea ko toki whai ai pe fo I ririu ia last minute. Ai ko tui ko aku, ka pau ne kai lava he kakai, ko talo ne nau pure anga u teke nau tu whata he ta fitu ia. Pea ka pau kai ke nau lava nau tolo tu whata. Mahalo ko ha uhi ngani e lava he tamsi pare mia ko ni o whata hata ki nau tolo. Ke konga pwene taha te vita ko loto ke whatala noa tuai ke wheho wakai ki ai. O ku e whake, ko whiri whare area maari e ni he kui ai ngahi hopo ia mo ngahi whaka ilo mo hāfua o mea. O ku hange u nehanga o nehanga ia o tuku hifo ai whiri ko e ni ngahi ata kouta tonu ke wakai hanga tonu ki ai kakai. Ku kaku une kakai ia ke tala noa ke ngahi hopo. Hange ko e ni ko whatata. Nai ngahi, I pureanga kone o e tēna nau ave ngahi case. Pēku tau pehe peko ngahi launga. Nanau pehe maale o nongo fulu, pe whiti mo fulu. Pēku fisi pe ai. Nanau ave, whika oati pea mo pureanga ko ia o self-sovereignty. Kihe, tau kone ke ACC. Komisona ko tau e whai hala.
ka ko uhinga ini ka ko lo be ke whapapau ia te ta programa ke mahina o ke tāko tō be. Ke umea ko ia ko koe ko ha whakailo. O koe ko ha ave ke whamau anga. O ku uloki alu ia ki ai. Ka kapai toki sio ai komisiona tau e whai hala. O ku iai ha case ke whakailo. Tene toki ave lewa e ia ki whamau anga. Ke O whai. toki whai whakailo. I Ke whai whamau no anga. Ke sapi whai le mi. hopo. Ke toki whai hopo mi ai. Mantui nai e mea nai. Nai e whi o ngongo na tau whanonga mai nai. Tupa. Ko tupu hawa koe panke Tonga Reserve Bank. Panke pure. Na e tupa taki ni maafe kau ngā ue. Pena e tupu aki i foki. O kia e lao ai panke pure. O kia ki ngofua ke tufa e nau tupu. E nau tupu ko mau. Ke tufa ke. Pena e awe rewa whi launga ko ia ki komison tau i whai hala. O nau ngā ue ki ai. Ai na si o rewa komison tau i whai hala ke whi launga mo lao. O kia case. Pane awe rewa ke wha mau anga. Te taimi pane awe ke wha mau anga. Kua stala e o lai hopo. Na ali au ke wha mau tangi. Ka tutune wha mau tangi. O ku hao pe ai koe hopo e koe ia. Na to tonu pe me ai na whai e panke pure. O kai ke anta e koe lao koe ia. Kana nau. Na kaka tufa na do ko tufa tupu. Ko tufa na do he uhinga ke. Ai koe ke anta ia e koe lao koe na whai tufa ki. Ko o mai koe ke si po te vita ke whakamahino. Se koe mo u keisi. Ta pepe hanko mea kwa piveni. Ave upulotonga ihe komisiona tau i whai hala. Ai kono ave ko ki ai pena hala na ne mau ihe kono tukuange ko ia toko tahi mala mampuna. Ka tike ki alwe ke whare hopo ke uto e hopo. O ke ave pe ia ke pakai ke pakapare ala tuko e hopo kai hopo. O koe hopo ko ulo toki ta noa ka koe. Ko osi ha ko hopo ia whatu tama. Ko u hopo ke he. Koia. O whatu tama ki pe. E ka pate te moa pānga pe ala te ke te lahiange. O koe hopo ia o mai ko wao mai ki tonga ni ko so hifo. Na o sefo ane ahoni ki o ngongo mea mi he komison tau e whai hala mo komison whiri. Ana ave ki he whafafonga tonga tapua. Ke ne whai mawha maala ala ki ak mai launga. Ki he whakamore na ne sponsor ai whai porokalama lo tonga ai na tahamano ai whamatala te tahamantu lo tonga ko ia ai campaign ko u whakailo ko whai he whiri ko u whakailo wha tu tamaki ke manti pe ko te vita ko tau whiri ko o si na ansitia e toko whama O wha. na whailo toko ono pe hao toko ua kai ansitia ko ia kako ansitia ko kako ansitia tau nima ai ko te mia e ua tau ia valu he tau whiri ai ko nau tau whare area e foi tau e valu e tau e nima e foi lao ia ai ko ose foi te me tau wha ko o vare Te prema tanak membe foi te meta. Pata o vare prema foi tau e taha ke nima aki i he tau hoko ka tok whai puke whiri he tau hono valu ai ko no uhinga ia vitu ai ka whakafofonga ko ia o ka na ulawa kau he whiri na tok osi o vare pe foi mea tau e nima o vai tau e wha ange ko tau e valu na tolu ia ihe lau whiri Koia. ko tu ko ni me he ni tonga ni ko osi ai ka whakafonga ko osura hu kono wha ilo ki na tolu he lau whiri o wha haware ka deo te vita ko i tan campaign o ni i tan no e tau ni o wari nga sio ki he lahi ka wha ilo mangahi ingoa na fo na to mahalo e a o tia ki he e no foi toko valu ki toko hongo fulu e wha ilo Man, assim. it's a lot o ko It's a ta lot. pitu pe ta wa fonga ko kuna pe he Ei, ka ma opo e wha ilo ni he la whiri ka ma opo e no foi he toko valu ki toko hongo fulu e la peke te toko si ia ka pa te whakapiko ni ia holo moi ka ne tu ia u whamatala e ulawa ke ma holo i tonga ni he ni kua mai a whai veho wakai ki ai e te vitu tu ko ia e tau hoko atu he oskone tau whiri solo, koe mea nia maari e solo, hange ko lawe koe ke tau whiri pare mia. He? Ai lo tonga pe koe e ne matangi maari e kusika he pe tau lua e matangi ia. He?
Ko feri uri waki foko natula e solo. Na utalanoa kia ki mua, there is something, a function, hono function ko natula. Ko pau ke mui a natula ia ki mataifika whaka natula. Ka lava top function. He naka ke uhinga ia ke pehe ke taulua matangi. Mahalo na mei taulua matangi he whaka osi ke tau fonua. He? Ka ovare pe ko mafure matangi ia oku a longa e toki ha ko toa pe a mui. Ai maha ko huinga ea, hange wa longa halo pe mafuri ko ni, ko ngai hopo e ko na e solo, o toi mahu inga pe moia ia. Ka pau ko ave, te talanoa atu solo e mau nofo e fonua ko ni. Lo tonga pe ko e matangi e folau ko e aturamu. He taha no. O vare pe ko hu mai e foi matangi ane furi he ia folau a COVID-19. Nake lave i pe solo. Hu mai COVID ko e tau ia ki mua pe tau firi e tau e taha. Kau tala noa te uhinga ko ni solo. Pe tala rewa, fai rewa whakatotolo o pe he ko COVID-19 na hau me i Wuhan me siaina. Kau hanga whakanou e tala noa solo. Ila COVID, it's a engineer ke toa Trump ki tua. It's a political engineer. Hey, that's the only way ke toa Trump ki tua. Kono whakahu mai COVID. Ake whai uhinga koe ni solo. Koe uhinga nai o mai e COVID, ke lava Amerika o nofo i api kai mailing vote. O kai ke toi alu e tangata, mantui na demand he pure anga, a mandate ke nofo i kakai api, kai maili pe nau vote. Ai koe foi ensinia, he ilo ka toi whakamatala ha taha kehe. Ko hamea lolo tonga pe koe fu folau. Na kai ke ofi e vote a paiteni, a Palestine ko osi ki a Trump. Pe ko foi ensinia pe heni. Koe o mai pe mahaki, neongo na e safa mamani. Ka koe foi founga pe a taha ke lavaria Trump ki tua au whanga whakatapu. Koe nofo e kakai api, ka e meiri e nau vouti. Pea koe foi kai haa vouti na hu mai ai. Pālati moe pālati. Koe u meiri vouti ko ia, kai ke hakakai pehe ia i mamani. Aia koe u sila pe ia na ensinia ke whau, ke paila. Sio, na e nofo e vouti o toki lau, toki whekumi e vouti, kai ke whakanou no e tala noa. Lotonga pe koe matangi maari e ko taulua matangi ia. Sio kono uhinga e ni solo. Na uhinga pe ke ensinia ke toa Trump ki tua, ka hanga e Trump o toki o mai e mo o ni he ne foki mai koe ni. Maari solo Mani. Aia, foi mea koe nu hoko i tonga solo. Exactly the same thing. Ko neongo na e ia taimi solo e tau folau e aloa ke kovi o ikuna. Regardless, te tau whenga peke hererei, pe te some way e ia pe ahoia ikuna e kovi. Ta kuhanga he ikuna ko ia o toi akahi ai tau tolu. Hange nau ki whakatokanga fuka piveni i he ta proklama whakaosi. Mau, oua te ke pelu noa ia, o kai ke tau pelu tau tolu, ki ha mea o kuongongo kovi. Ko tau tuu koe ni hererei solo, o whe mau ke tau tuu kai, ta tau ai pepe au ki whe. Ka tau tuu kai o puke wa akaho koe o hererei ki he ngataanga. He koe o tua kune awhio i mea kotoa pe. E iai peri riu, sio ki ai, whana ia Trump. Kai ke mate si ana ia. Hopoi, foi sapina ne fiha, o kai pe mo ua si ana ia. Ta kono uhinga pe ia na ensinia i ke to'o ki tua, ko hinga kai mata kakai o ilo. Sio ka ne to'o pe koa atua,
a tuam ki tu a frava pure anga au kolo mai kovi mo le rei ke fonua ko ni a kono uhinga e sio toki a ke kakai o ilo tau fire si ana ko inga kan hanga close pota ko si hoifo o ko tonga pe pasifiki o ku kau he polokalama ko ni hono shutdown e visa ke ki lava analyze o visa ka toki lava whakangofua ke ha ko umea ka to ni solo there's a reason why hange ko uhopo ko ni tatalanoa ke o na ta manekina ka te au e uhopo ko ne fiha ko ne hopo e toko fiha ko ni te ufili ko ni ka ko sio solo ne pe piven tau te kape tuku pe ke tau te kape he iai pe foi dimension te tau fihi ai pe tok whakatoanga i hake e kakai ta koe mooni o kai ke lava ia tanu ta ku ake fua pe e moonia mo rei i feitu kotoa pe kai ke solo koe anga pe ki vi watu e common sense ki ai ke tu koe e tau whiri pare mia David ko sa e te whoko no atu he koe inga he ku e hingoa koe ho polokalama koe conservative common sense koe ngā ue aki ata mai de rei ma consentismo exactly solo the same thing aia ko sa e ke o atu ke o mai ho wakai ki ai me ta whaaki ko o whahingoa kia e polokalama koe ngā ue aki ata mai de rei ma consentismo mo ui aia i whakau koe whiri koe e pare mia koe ni tawanga maheni foki na split e ka no play i he wafe wataha i whiri koe aeke mo sovereign koe wafe wani maeni o kuia i nau no pele ko whawhanua pia moeke na te split i nau tō ale toko tolu kai no forever e toko ono koe ka whawhawhonga koe ia fo o e toko fitu na na hu mai split mo nau tō ale tolu kai ke hau wha i e whawhanua koe ka whawhonga hongo fulu koe na nau te whakafoki me nā tō na nau whareare pa te whakafoki mai te split mo nau tō koe hala whanonga koe a David i he conservative common sense koe normalo pe ia hala whanonga wha politikare pe kuai ha whainga message e to tonu ke tau read me ia solo exactly ko normalo ia solo ko kore koe ke whanua o kulahi whoke tai mini solo hu mai e ngahi polokalama there's a lot of data and information i he digital market ideas ko mama ni whoke solo ko hu mai kona technology we have a digital marketplace ideas ayo koe ke toi whakahela ko tai pia e Facebook pe ko TikTok pe ko interneti it's just a press of a button. You have all the data and the information, and it's just too much information with data ke kakai. Pe ku waveange, ko toi waveange, toi rere yange, pe toi sayange, ko whare I koe ke kakai whanua, ki tonga. Oua nā iaha ngā lulu, e ha malo a. He asātai sihova mea kotoa pe. Ko u spiriti katoa ko ni solo ko ongo I koe common sense it gotta be happen pe ko mea ko ku whare e kakai ki ai be prepared ki he revolo te ta unu ki ai it's a greatness o ku lava e politikare o whanau pe I loto ia te ia pe pe ko ni ko palo mesi pe solo oua na ia ngā lulu pe malo a I he loto e kakai pe me matanga whanua. He ku ta unu pe, ko mafuri kotoa pe, there is a reason why. Hange na tau amenekina, pe tau hoko ka koe common sense ia, he kai ke uloia tuau solo, o ku ai pe uhinga ia solo. O ku, nau talanoa ne na ia, mataka ta programa fika ua, mahape ko fika tolu solo, nau talatu ai. Hanga he kau mui, he kakai, o kou a kensa piveni pe he tokua o ku heke.
o ku heke a piveni, o ku heke me a kilisi. Heke, he? Ko heke ko to ape e solo o ku ia no uhinga. O ku ia ko heke ko to ape o ku ia no uhinga. Ka kai ko uhinga e ke taki fu mo no aka me foundation o mea ko ia. Ka kono o ko whakawheta i au solo ke polokalama au. O ko whakapapa ke polokalama se tita. O ko whakawheta i ki wai individual broadcast. Ko whakamalo ia mo kakai o ku ke o mai ke tau o mai ki hen ke tau mai o lulu whakapolitikare whanua. Neango tau whehangahangai te whehangahangai pia mohai hau e tu whehangahangai pia moe haha pāti ko tau tolu ko ni tau toko ni o kuia e aonga ia o kai kia whepaki a solo. Ka pau te tau ai e common sense. Everything is greatness. Neongo te tau whehangahangai whakapolitikare. Ko tau whatongia ko no lulu whakapolitikare ai pure anga. He iai pe fo i lulu, ko kakai ko mau e nau piki pia piki mau. Ko kau whakafofonga ko homo e piki, uiai hono uhinga. He ko hinga he tau lulu nau tolu. Aia ko whakaapa ia e au mantui nau talatu solo i ta proklama ki mua. Ko individual broadcast. Ko common sense. Ko proklama a se tita, ko proklama a hai. It's a political revolution. Ko foi rea muria. It's a political revolution. He ku tauhanga e tautolo o mai e common denominator koe o e moui whakapolitikare e pureanga. Pea ko tau whatongia pensol. I'm proud of you. I'm proud of what the common sense doing. Ko tauhanga lulu e fuakau whakapolitikare. Ko inga ke ngangana lau kovi, ke ngangana mo e fua kovi. Ka tauhanga tere whakarerei, ke whakahao e moui whakapolitikare a tau ki pureanga. Ko tau mea ia whai. Aia pea ko whakaapa au pito au ia ke ngai polokalama ko toape. O kai foke kaua solo ai common sense he nofo tau whehia ki he. Tau whehia ki he. I kai. Ko mea ia tangata tae mama no atamai. Ko tau whehia kai ke sai e ke common sense. Ko ta polokalama a taua ko no o atu pe hanga reshake. Ko te si hoi foke ko mea pegu ia tai meni whaangau ea ki ngahirea tae tau. E ngai polokalama ka koe konga pe ia lulu whakapolitikare koe whanua solo. Aru pe aua. Kai ke solo whakafoki ate taimi. Te vita koe ne tū koe ni ko te mau koe ongo o tatari kia ka kai whanua. Mahina pare ni ai e ko move toko lahi e ni ai. Vegini o kuna ke na fope na ton ke pehe mo pehe ka kona mo ni ko mo oni ka kai pa ko vale foke Christmas ke ta te no lau mari mo no family ke tari ta masi ko ia fa ele mai Christmas ka ko ongo o kuno fo ka kai fo no o tatari ki ai ko hai e kabineti ko si o messenger go ni poni o pon we e ke mai ai ni we ke mai ko hai e ka kabineti a ki lo e ao e programa ko ni we ni na ka mai ka te ka homo tama faiva ma go mi mai ka tanta fitu pa tanta fitu e kabineti ko dis ko na mo ni foki e te vit oku ia to tonu ta ko to e to wa no ke na ka ka ko hai pe e whiri pia moko ki atui ko kabineti de tau popo Tau katoa ki ai, tau katoa ki ai. Tau ko ni ka ko mai pa usga pa tau te ai fo vita mi go ya te riri fo ba ka to ni tu fo ki te vita ko e ka pau ko tau mua e fai a whakahoko e whawhanoa mea na ne mea ki ai ko ku tau mua ke whakataha e toko wa no o me fangi kapate tau ate e fangi formula go he tau
ako la temple anga tau pe ai ki si hi fa fangini wa e fa matala hi ka tau ki to ka kolo foka ai ke ka kolo pueta ka tau no pere ka kolo pueta ka kolo foka sa vale ni wa no ka popo na bene ka eni ka kolo ta ai to ka kolo ne da go ko la te mo to ta fitu mo ta me na fo kolo pe fa ai na no fo e fo fili ko na fa. Ma voi che dau lo ito ko fili ko ni ka neti e fili me fanki kulu pupe pe to pe ya na ka pa to le deita e male o si pe ya fo kulu pu ta na fo kulu pu ka pa fo na ka le ye fo kulu pu e mana to ma dia o to la hina do ka to si fanki kulu pu ko ka pe pe wa kai common sense you know tu ko ye fili ko a manaki ke ni be fanki kulu pu lo ko ya te na o anche ti na la cangate ku tatari pe che le ta go na me ke pare ko tari e common sense ya me en solo ko ti ai I mean, you know you are political guy okay ilo pe na ke ako ke politikare ko ti ai hen na to o ye tramori ki tua ai ko ti ai hen kainga o mai e tama ko inga pe ko sio a kakai ko sio a kakai ke lava vahe rei ta kai ke kuala fai e tamaya ko ia ki fatungia ko ia it's a matter of fact ko hinga e ti ai it's a matter of fact of bringing someone to be politically correct ke kakai o kulava e to mai uri koe ha tau tu sea koe to mai Spanish koe ko inga he guai me kainga Spanish to mai ko me gui ko hangareva tramuia o sign he executive order ke to ti ai ori ki tua me politikare kai o mai ai qualify o ki mai no ku ta no solo ko fega bu solo ke taria ko ki fehui e ko fehui mawinga pito ke o mai sai o ko tu ta taua mo me ko na fai Trump o wa te tau ai ko sio ki tua o mai e qualify ko hui ko fofonga e kakai whakakatoa. He ko tau tuko e tangata qualify he sea ko ia. O kune hiki katoa e ia u political movement ko en talu me akrisi. E ofa e fofonga e whakakai, e whai totonu, e tau hiki he mea, pe a mai mo ne ilo mo e mama, o whai aki, ahono alofi e whakapolitikare whanua. Ko e tari e common sense. Oua to o mai e ti ai ko ai pe ko inga ko ho eiki o mai pe ko inga ko mea mai ai tangata o ku qualify ke sea ta ko fili pare mia pa ko fili fafo ko fili a ko kabineti pe sai ko ngane ta mari ta ha solo e aluate ai pare mia tamsi pare mia fa fanua e ko guarantee e au tena tautu, tena mea whakataha o fe folai mo ene afio. He o ate ngā hingoa pea moe nomination ni. Pai talangere ha ene afio. Koe kautama ko eni, nana osi ai. Koe kautama ko eni, na matangi ai. Koe minista polisi ko eni, na e tō tautu ai, smuggling drugs mei tonga, na aluhifu ai me ne pesete fitu noa, o peseti pe valu ai ko minista ko ni minista fonua ko ni na rereia fonua me kere ko pau ke na hanga e na ua te na fe folai pa te na hanga analyze fo farerei pe ko tui e kai ke tauto e TEI ka tau whakatautu e qualification mo tangata ofa fonua mo tangata qualify e mokoi ke e nea fio ki a minista mo kabineti. Ko tari e common sense olo. Te vita ko tui ku mahu inga pito e whatala noa koni ko ta whahoko i e. Koia. Ta ko seo tuke ta taimita mo e tunga koia ku tau teo at foko i loke whamaa o opone ta proklama. Tau excited kotoa, tau excited. Koia. Tau whiawhia foki he tau hanga atu ki he kirismasi pia mo e whaastau. Ko olo to pe ke o atu pe ke tok whamaa o opo mai ta proklama.
ka loto ki o atu whafunga e atu di pon media ai whamalo lahi ke te koe. Ko ngake mea I he tau ka inga whanongo ko prokalama ko ia e conservative common sense o ku sponsor pe ia e familia te vita o lava ke lere mai he ta unika kato ene maa o mai ni ke ma prokalama wha o sipa ko whamalo lahi atu te vita I he tokon whapaanga ku ke whai lava o ke kenu mai di pon media he lere mai he ta uni o mai ni ke wha o singa ko ni tau ke manawa ko tote ku whamalo lahi atu te koe pe ma family mo e tala monu atu ke mau e mo mau ha Christmas fia pe mo tau fo monu ia ko tui ko ngongo fa fia ta tarikia ke ui tau kapineti pe o di ma na to ui ma pong ko hoko mai ka ku watu ke te ko te vita ke whaka ma po mai ta prokalama I he shakini Malo Vito Sol, Sol whawhiawhia au pito. Whawhiawhia au pito. Ako te oatpe ki mua ki mea koe ni, ke whamaa pōpo ati, ai ta polo kalama. Koe pore taki, koe challenge ai ne awhio ke whanua. Koe economic freedom. Pea koe tari kia common sense. Ai ko propose, pea ko whakawhi I atu e pure anga tonga. Ke tauhanga hiki fu mono aka tonga, me he moui welfare. Me he moui whakawhalala. Ko taria common sense ke challenge na e whai ne awhio. Ka e tuke u whai atu haki poretaki, mo ki whamaa potua me ki programa koe na common sense. Ki e kainga whanua me tonga. Koe hanu a pita mo se misi mo sione, mo tautai. Na e whai ki e eiki. Ne nau tarangi e eiki, koe aho ne pō. Koe aho ne pō. Mo e tautai, mo e mau a. Pakai ki haola. Koe tarina e ki soro. Katakpi e angi ungari mawhana ka. Nai. O whei nau pita tonga soro. O whei nau pita whanua o whakakai. Pa koe whehui e koe kuongo sia e tautai. Mo kai peke haola. Koe taria e kine tangia pita se mismo sione. Mo awe kupe ngā me matau e waka. Pea mo sio atu angeki he loloto. Pea mo te ki mau atu ke loloto. Pa tu whaaspe tala noane to ai whae ko speli. Mo mau atu ke loloto. Pea mo te awa e kupe ngā. Pea koe tala noa solo. Na hakite kita e waka. I he tautai. Koe na ui e karia tautai e tui tonga koe aki e uo. Pea na e repa e aki e uo I tui mata moana I alak whanua. He na e tui o lunga I tui mata moana sia a tautai. Na e whatua e tautai e katu e nima. O e kupe ngā. Koe katu uluaki, koe katu arimu mo kere. Pea koe katu hono ua, na uia koe katu. Koe katu a koango mo hoputu. Pea koe taimina e hakoa e katu, e hake e tautai, pea mo e katu hono ua a koango mo hoputu. Pea tala rewa he tautai, isa koe aho e fifi ka maka. Pea koe katu hono tolu, koe katu a fonu. Pea na ui pe koe katu, koe kafa fonu. Pea koe katu rewa hono wha, koe katu ia hakula mo te nifa. Pea koe taimina e hake e tautai, he sia tautai, pea eke rewa koe he tautai, ke tautai koe hae ola o tautai,
Pea talatu rewa, koe katu ia a hakula mo te nifa, ise isa he koe luki te nifa he kono ta. Nari. Koe hinga whakawhea nake ki tala noa solo, mo e poupou whakaose e common sense, ki e kainga tonga. Ta tau pei tonga, pea mo e kainga tonga koe ni tau nofo muri. Koe wholofola ia e whamouina e talange kia eiki kia pita. Moutoi ki mau atu ke loloto. Aia koe whare ia pa mo e hao whangatuku e tau koe ni, ke amanaki ke tau fōu solo, koe whakawhe ke tau toe mau atu ke loloto. Pea e utu rewa e tau tai, o hange koe talanoa koe ia e katu hono ni ma, isa he koe luki te nifa he kono ta. Ko tau fifi ka maka rewa. I kai ke tau toe fifi ka vare, ka tau mau atu e i ka maka me loloto, koe fōu ngā pea solo, aia uhinga ke, aia ka taki ke lahi, aia lotu ke lahi, pea ai mo ngā ue ke lahi, ke tau accomplish e whakawhe, o whai he tō me taloni he tau ni, ke tau whakahawhi a tonga, koe tau hanga o mai economic freedom ki he whonua. Ko o whātua o pito solo ki te koe, o whātua ki hosi o whamiri, o whatawange pete mo mau hawhiewhia, o mau wholau ki tonga, o kua te ko whalahi atu au pito ki he matanga, kau mai matala wholau kai. Ko inga ko mo kei whie mea mai ke ki polokala matua koen e common sense, o mo kei whie whanongoa e reo e mo tua koen, e whai atu kai ke te hangepe koe kulave ki mua solo, koe whai pe e ofa whonua, whai pe e whie aonga ki he whonua, pe mo mate a ki si o tau whonua tupuanga. Au kai ke toi aha mea ia mau inga ki he motuani, ka koe ofa pe ka inga tonga, mo e haha rerei ko whamalo at ki he whihanga hanga i. A nihi si, nihi kunau, pe kunau o mai pe koe whie whakakikihi pe koe o mai pe koe whamalo at ki he tāko toa pe ku whakamore hano taimi, kai lava kau ki ha polo kalama, ki hono whenga i pe ke mau harerei whakalukufua e whonua, te mo e kakai e whonua au what ke kai ngā tonga te mo e tala monu, ke ofa pe ke tau mau ha Christmas whia, mo a tau fōu whon monu ia, pe tau amanaki ai, ki a tau rerei, ke tau wholaua he tau fōu, koe whakamalo tua pe o whaiat me common sense, tau whakamalo atu au pito ke polokalama sol, malo si ono kau whaki mai ho taki motu i pōpao, whakapolitikare, ko sio ko alupe ta polokalama, ke toe talavouange, ke toe asilere iange, pea ko tui mau whakawhiawhia pe ko inga koe amusia koe solo ke mau holai ulu. Ko mau tolu wani so mai pe ki he solo o si ulu. Koe ko huga ko atula ko tere poko pe. Tere poko pe. Alu fua solo whati o amo whanau, malo o pita fie ngā whakataha mo au, i he whenga ke tokoni, ke whakamama e whonua, i he ngahi mea ko toa pe. Kore whamore more atu, ka ia harea e tataka pe a tala tōki tua, me he tala au whaki o whonua pe mo e takawhalo tuku whaholo, o kore whamore more atu, ko fie ngāwe a ki pe harea aonga pe mo harea mahinongo fua, ke lava o kau whakataha pe mo no kau whaki ke tau taulanga, e tau wholau whakapolitikare, e rewa e malanga, au tatau atu. Malo au pito. Malo pito, David malo lahi atu he lava ko ia e proklama conservative common sense ki he ahoni. Ko me hao atu he tauni David ka pete te hanga pete la pasi pia me osi proklama. Kai, mona pito pe solo. You look good. Me hao e tauni. Keep it up. Kaya me ale me ka talango fua David. Kai ko to elo ia so. Mo me ka to mo ile. Ka kwa malo de lava da programa. Fatu mo ile pe foke te mau hoa ko ki tohi fo ki lalo. Motivate ya. Que te like e o que nga tama te hono akahi pa te moloki. Pa malo atu e gainga hai te vita lava ko ta programa ga honi pa ku fa malo atu te motol ko te
ku mo muy mai proklama ko ni ai ngau ake atamai lei pe mo whaka ko consensus mo ai ko conservative common sense ku ma whaka mo te vita pa ma o atu pe ma popo aki tala monu atu Christmasi pa ma fasta u ka pa ka ke tau te fi lo ki mo tolu hanga proklama me ahoni ki aho go fa Christmasi ma o atu lo pe ma tala monu atu mo te vita ka ti mo do o foke mo ngai family ha Christmas ke fia Koi. mo ta o monu ia ko pong ko proklama ku kore mai ki fa ko pong o fai ai nga we kia na la te ke mahina taimi o mal be ko pong ku a ko mai ko fonga ko ia e wa tata to ko ni pare ni malolo o ku to ki notice se tu pe a ko hape hame lava tu me hen ko ku ta ko nga le re tu pe o ku ai ni mo ta mai ku sai Ngalere au ki pito so. wongo tu pe ta ko nga le Ongorere re a tu pe whalofa au pito interneti. ya malo mo interneti ni victory ki ko iai ke ngau ya tu aki ya kapa wani kuna a kore i tau ka fa fare area pe me te ko ke u e kapneti ka ku pa pe ke pe ku pa pe ke ki ni hanga ko ha fus mai ya tau ki feta o fi aki ka ole ko ke u e tau ti mi ko e o hai kapneti ke tau ni ka tau ko po mai o ko ai tau va la u me va ke ka kuma o fa tu de mo to te tau ngata tau programa tau to hoko atu ia whainga mare ta hoko mai ka mo mea